Loron dia que malu karena serna be orasnya assisti hela programa TATOLI aktual by di saun ohinian. Malu sira dadano ami ha residencia Saudozu Francisco Guterres luolonian iha residencia Farol dili podi relata baita bo sira kata kadaver Saudozu Francisco Guterres luolonian dadaune hahu translada ona husininia residencia by iha komite sentral Fretilin podi hetan presta homenajen. Malusir tuir rute kata ke husi Komite Sentral Fretilin se continua quedas meia quartel general Valentil Força Defesa Timor-Leste hodi hetan mos presta homenagem depois husi CCF se mai quedas Presidência República Bairro Pitedili hodi hetan mos presta homenagem. Depois de dane Malik Sira continua quedas mai igreja catedral dele onde celebra missa requienian missa ne se preside husi bispo diocese Baucau Don Leandro. Foi idane se continua ba Parlamento Nacional onde tan presta homenagem uma Parlamento Nacional no ikus maka continua translada ba Malusir tiro observação be ami nota hane kata ke família sir hambek o sentimento da triste no lah kontebes saudoso hanesan aman nomos líder ba nasaunian kadaver saudoso nian tulah husi karo funeral Valentil Força Defesa Timor-Leste nian ebe dadaune hahu haka sayona husi ini residencia Farol dili hodi desloka bai CCF.